America since Biden cho result habi ni la telewave lan jo ni ringi chamjin go chu yin dalin since Saudi Arabia la ma pheng hon la Israel da Palestine ya kap ji uti chue da thuti na che bari Israel da sa khu ti ni gi ne de na dalin mi chu de na ji yu zu shi de ju ba da si de ye shi ban gi since Biden cho ji she sa khu de phe wa di Israel da Saudi Arabia ya kha ni ba ji ne de tha ju je tu ji re wa jang ge bari when the since Biden cho Mohammed bin Salman yu bi chong du shi gi tho de nyam ju na yu ba dang jie dang de ne zhuai mi tho ta ne dun lan ha me dang wei jie dang xi zhe jie da mi cui jun ju zha bu jie yu ba ri since Biden cho gi jie dang de ne zhuai mi tho ta ge ram tang lan ha me dang wei jie dang xi ri din zhuai mi tho tang de chep si ji shu jie dang jun de so la mi ni chong so de bu jie ri jie cho bin hang wa de ge ba dang de Russia Ukraine la ma gi jin zi ji bi jie la since kong ge zang bu le la ken le na wa de chu dun to chue me ba xi chung yu ri output, it in many ways shatters. Saudi Arabia na da chamji phewa de na sinzi khonggi roi mi thotang gi ne dun de je ari chisi thapju ji dewan zui bi dam ja de chhe na yu ba shi lang ngun ji gyu ba ma ji ni do ju ji le Palestine ju yin bi ari sangu ba Sherry Abu Akleh da Washington Post sa khang gi zun ji ba jam ka shu gi ni ma su ta wi dun ji de la yang ge ma khu yi nam ji la ji gyu ba ri I think this is terribly disappointing for Saudi Arabia's human rights defenders. Ni samna sinzi ji je dan di da Saudi Arabia na gin zhuai mi tho tang zu li ji ke de je mang chu zhen zu ji u chi chu la lo pan qin bu zhong ju ba ri yang thap ju thon ne san lo dang wa yin na yang ni samna je dang de na nam chu din bi je dang xi ma ri la de America la ken pi gang yang me ba xi ri de ngo America da nian ri ji so ji so di jia bu yi san gu ba kha shu gi ma so dang wi den ba xie to zhong yu jang so di jia bu yi de la ngo li ji me ba ri yang da lu yi zhi dang ga bi si chu ji ni samna sinzi ji je dan di da Saudi Arabia na gin zhuai mi tho tang zu li ji ke de je mang chu zhen zu ji u chi chu la lo pan qin bu zhong ju ba ri yang thap ju thon ne san lo dang wa yin na yang ni samna je dang de na nam chu din bi je dang xi ma ri la de America la ken pi gang yang me ba xi ri de ngo America da nian ri ji so ji so di jia bu yi san gu ba kha shu gi ma so dang wi den ba xie to zhong yu jang so di jia bu yi de la ngo li ji me ba ri that seems to have been much less of a push to do that with. Yang da lui zidang la bi si chu ji ni la Israel gi West Bank la du gu dong yi zin chu che de Palestine ri ju yin bi ari sang gu ba Sherry Abu Akleh ma so dang yu ba dang da den de bu khong ge nam chu Jerusalem sa ne la sin zi Biden cho dang ja chi chong ji ri wa du gu ba ri Dalin Biden cho sinzi ji go ni ji ne ten dang bo ro ji xia sa gu de phe wa de la ga ni mang da ji che si ba dang roi mi tho ta gu ji so ba li zu kha gi sinzi ji song xi ji nang de dang ko mi su dang jia chen na mu so gang ji te ne mi si de na qin bu ji gu ba ji ji si de ye shi ba su jun du gong ju ji ne su pa ju dang yin zhu xu ke qi wang min